sini uugel против него, против этого великана, selle hiiglase vastu siiasamasse sinisesse nurka tuleb. Сейчас в этот угол придет mitmekordne Eesti meister boksis, многократный чемпион Эстонии по боксу, mitmekordne rahvusvaheliste turniiride võitja boksis, также многократный победитель международных турниров по боксу ja samuti nüüd nii kuulus kickboksija, теперь также и очень известный кикбоксер. Tema tiitlid on, kuulake ja pange tähele, послушайте на титулы только этого человека. See on Euroopa meister kickboksingus proffides. Это чемпион Европы по профессионалам по кикбоксингу ja samuti интерконтинентaalmeister proffides, а также интерконтинентальный чемпион по кикбоксингу. Ja see on meie kuulus. Это наш очень известный, ja tal on mitu hüüdnimi ka olemas, у него также несколько прозвищ на ринге, которые он получил. See on viimane tema hüüdnimi oli, последнее его прозвище, see, mida ta sai Küprose saarel, он его получил на острове Кипр, это прозвище артист. Ja see on Leonti Varančiuk. Niisiis tuleb meil selle võitlusmatši esimene raund ja siis on teie panused lõppenud. Esimene raund ja raund.
imetlege seda võitlusmatši. Poljukuitis na этот бой. Баранов, не сдавайся. Ja sellega lõppes teine võitlusraund, millega see konsultselt vторой раунд. Ja ma tahan teile meelde tuletada, et meie тотализаторil on praegu niisugune seis. Хочу напомнить, что в тотализаторе сейчас следующее положение. Kui keegi oli pannud punase nurga peale, siis see võidab iga oma pileti peale 53 krooni. Тот, кто поставил на красный угол, он на каждый свой билет выиграет 50
Неяс раунд. Последний 4-й раунд. Победил в этом бою. Здесь Ковтуник Байбаков. Nägi seda võitlusmatši. Судья Байбаков увидел этот бой следующим образом. Барановile Баранову 17 ja Baranchukile 40. Kohtunik Smirnov, судья Смирнов, nägi seda võitlusmatši järgmiselt, увидел этот бой следующим образом. Сергею Барановile 36, Сергею Баранову 36 ja Leonti Baranchukile 40. Ja siis me näeme Rein Bajorpaniga seisuks 34 Baranovile ja 40 Baranchukile ja siis 3-0, со счетом 3-0 selles võitlusmatšis punktidega Paškam võitis meie kuulus boksi ja kickboksingu meister, наш известный боксер и кикбоксер Leonti.
боксимейстер, что умеет